मैं मुख्रम से रेतो नहीं से इम्पैक्ट न्यूज़ ने राजरंग थंगबा मनु होना हरिबा 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मैं बुताम नोक्चरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की ngasi निमित हुमफुत्रा माथोई सुरबा शटडाउन की खोंजंग ngasi हुजिक फावबा दम चाथरग लेरिबनी अदुबो हाउखिबा अगस्त की तारीख अनीदा हारिबा इम्पास असि शटडाउन असि की वारशिन अमु पोरनबगी दमकता अखोगी हुजिक एक्जिस्टिंग वीसी बु था अमगी हाबि 30 डेज की लिपि खरो मतुंगदा यूनिवर्सिटी की ख्वाई सीनियर मोस्ट लीडर सीनियर मोस्ट प्रोफेसर प्रोफेसर डब्ल्यू विश्वनाथ वीसी इंचार्ज होने चे थोखिब लेरे चे थोखरब डब्ल्यू विश्वनाथ इन प्रिंसिपल इंचार्ज की पोजिशन इन प्रिंसिपल यारे है वफम चिंब फोंदोखिब लेरे तारीख 5 तरुक है तारे हौखिब ऑगस्ट की तारीख 5 तरुक अखोगी हुजिक एक्जिस्टिंग वीसी सी लिप्ति तारीख अनीदगी हौखरबनी तारीख 5 तरुक नागालैंड की जाखामा लेबा सेंट जोसेफ कॉलेज इंस्पेक्शन लाई इंस्पेक्शन चुमनगी इंस्पेक्शन नते कोई यूजीसी की टीम है तारे यूजीसी अपॉइंट तब टीम है टीम मी अहम साब टीम चेयरमैन से वीसी मणिपुर की एपी पांडेन इंस्पेक्शन से चथखीबनी मणिपुर हजिक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी से इंक्वायरी चथगनी चथरोय है चेनब चाउना लेरिंगै मरक लिप्त लेख्रब मियोय मणिपुर हेक थंगनारिब युमथंगनबा स्टेट नागालैंड की जाखामा की सेंट जोसेफ कॉलेज इंस्पेक्शन लापसना मणिपुर चाउना बिट्रेल फिल तौहनबा मरुओइना मणिपुर चंगजलिबा नुमित 64 सुरब खोंजंग असी मसिबु वाओइना लौदबगी थौसादब याम चाउना ममी तारी अदुगा मणिपुर गवर्नमेंट याम कन सिंग लांगदना यानना होनब असिगी ओना तेनबदा तरब खोंथांग अम ओइना मियामना सुरी हारिबा अनोब ट्विस्ट असिगी मतंग द खनने नुतंग इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो दलेक्शन लेबिरबसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मन होना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की spokesperson Oiriba Dr. Nimaichan Luang ni hamto jani Nimaichan Bhutan Mokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us CPI Manipur State Council ki secretary Oiriba Oja L Swadin Kumar ni Oja Swadin Kumar Busu Taram Mokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us all tribal student unit Manipur Atsumgi tribunal general Oiriba Oja Joseph Marni Oja Joseph Busu Taram Mokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan ba question se Oja Nimaichan dum lak jarake Oja ओजादगी हौजरगे ओजागा खितंग ओजाना पाखुम पिबिरगे दंगानी ngasi मकी मणिपुर द फोंगबा लोकल न्यूज़पेपर लोयना ओजाना यंगबिरमनी ngarang मकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मणिपुर द लिमे हमसे की हेडलाइंस सिंगसु लोयना उबिरमगनी फर्स्ट हेडलाइंस फर्स्ट मेजर स्टोरी टॉप स्टोरी सिंगसी वीसी पांडेना तारिख 5 तरुकदा जाखामा की कॉलेज अमदा इंस्पेक्शन चथरम अदुसु लिप्त लेबे मिसंग चथरम मनिना स्वाइसर मणिपुर गवर्नमेंट याम कन अरेंज औदना मियाम दग एश्योरेंस पीदना एमयू कम्युनिटी दग एश्योरेंस पीदना लिप था खरे हजिक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के मथक तोहलो मियाम खोंजन खितंग हंदोक पिउ गायन यामना अपील के तौर चरक सिदा हारिबा लिप्त लेख्रब मिसक सिना अमु यूजीसी की टीम अमगी चेयरमैन ओइन इंस्पेक्शन चथरंबा अदुगा हारिबा हुजुक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी के कंपोजिशन यावरिबा मियोय अनिसी अमना यूजीसी की अमना एचआरडी की सेक्रेटरी नि हारिबा मियोय अनिसी एमयू कम्युनिटी ने यानिंग लेरिबनी मरमतुन हारिबा यूजीसी की एचआरडी की अमना नंगनबा कनेक्शन लै हादन यादन लेरिबनी हना हाय यादन लेरिबा दुम लबा यूजीसी की मियोय सिंग यावबा टीम अमगा अममुकी चेयरमैन ओरगा सोंदा कोई इंस्पेक्शन चलम मनी नसो ऐसेदा मयाम नसो हाइनरिबा एमयू कम्युनिटी ना हारिबा बीसी पांडेगा एचआरडी अमदी यूजीसी दगे लाखदरिबा मेंबर अनि से यामना मरी लेना बनिना मसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जथबि हाबगी वफम जोले बनिना सो ऐसेदा यूजीसी की टीम अमगी चेयरपर्सन अम ओइना इंस्पेक्शन चथरम बसी बीजेपी की ओइना नत्र मणिपुर लेंगा की ओइना करी वफम थमिनिंगी सो ऐसे बिट्रेयल फील तौबिबरा लेंगा नदी याम कन सोंदा इहौसी नेमतन होनरे अदुग सोंदा इहौसी हेंगलनगे दमक्ता मदुग ओना तेना बदा एपी पांदेना केमता थौसा तबिदा नागालैंड दा जाखामा दा चथरम बथौंस आई इहालामदा अइना हाइजगे मदि ngasi gi discussion je sida ai di kaya di yawning da bane okay maram di ai di taunari je boba kara out of proportion blown out to ba okay ade mi bu su thaja ba ingam ngam na da bu gumba amma na mu bu thaja da ba amma na bu thaja ba adu gum kaya lai bu du da ai ji koi jat pa da kara to yaw gum je ran khan mane ba adu yaw draga di बीजेपी दी लाओ है बनी लागते खोते का है ना है इतना ओके अमरोम दा हौजी की बीसी पांडे सी ngасai की यूजी की टीम दगा यावरे कोलिसे बीजेपी ने सिलगा यावन बगी टाइप त लौगिद्रा इतना अरु लाकपनी हाय तारे ओके सबना रदा सिगी उसी सु याम कन्ना हाइदी
hoi mayam gi sentiment ri khar sokani ko so ju mari thoina leina da brai na ina khan belai aina ihalam dam kha jage akoi ai isa pande kan na bala chaba natte BJP Manipur Pradesh pande kan na belai banate Manipur government pande kan na belai banate mayam gi demand da pande lo thoidna yam kana iho lakpa mangun allegation torokpa mayam puna makse tawbudabu akoina feel tawbudi mi ama hoi pandi khangde ama khangde anybody hek lokthok pa habase natural course of justice amadi follow tawdaba yadaba am layaba adu da ngakna bagi akoina manugi wakhanda laijabani nei thamjage magi mathakta inquiry amta ngai bigo मागी मथक्ता इंक्वायरी तौरगा खोलगा माजी मारा लेरमे हरगदी लोकथोकपदा मणिपुर प्रजा भारत की प्रजा जो एनीबॉडी कना सो दुदा ऑब्जेक्शन लेगदुदी मानदे तौबदबु लोकथोकसी मारा लेरमदी तौबु नेचुरल जस्ट कोर्स ऑफ जस्टिस सुदी तौबम थुई हाइब्रा अदुको की वन हुजिके लाइव इशू से खबर द उरे अदगी सोशल मीडिया रसु याम उरे याम रिएक्ट तौदे मयाम gi nuai tabsu khoi dum feel taw ye isa ju adubu hujiki rajna hai gi ba inquiry committee da HRD gi ministry gi officer amaga UGC gi amaga yaure hujiki jakhama da laiba timji da su HRD gi amaga adu di yauge अब UGC की टीम अमल लाग बनी है UGC की टीम से की टीम से दा चेयरमैन जिना बीस पार्टी द चेयरमैन होई बनी अतोप मेंबर दो अरुसु HRD की नतरा HRD की नते बा तोन बा यूनिवर्सिटी एनीवे सिगी लेरिबा टीम सिगा ngasagi sida inquiry committee tawdir bisiga di thoina mari leina ruya ba UGC की मेंबर याहन बिगनु फैक्ट फाइंडिंग कमिटी दा हाइड्रोन लेरिंग है सिदा अमुक UGC की टीम मम के चेयरमैन अम ओइना सोना चला मदुदा अदुगा मरी thoina leina bum thokte अदुगी मरी लेना बम थोकती है ओके पांडे प्रोफेसर पांडे जी ही इज अ प्रोफेसर मागी कनेक्शन है बता रहे यूजीसी का कनेक्शन से क्या फजन लेके है मतलब दा नो यूजीसी के मेंबर यहन गिनो यहन बिगनो हायर गे ता से यूजीसी अदुरी लागे मम के चेयरपर्सन होएगा अमुक्ता हाई गे तभी होबा एक्चुअली आई एम ए प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज ओके I have faced so many inspections. I have seen so many inspection teams of UGC, inspection teams of Medical Council of India, सुमाइना अकोई की एग्रीकल्चर की जो काउंसिल लाई, वेटरनरी काउंसिल लाई, सिकी लोग इंस्पेक्शन टीम थारे में आम जे, सिटी की माँ की UGC ना खंजर बने आबा, पांडे के कनेक्शन पांडे वो खली जो होए करीबाई तो खली बनो है तो दी माँ पांडे से माँ की कन्वोले रंबे आई माँ की क्वालिफिकेशन याम फरंबे आई ओनली कंसर्न से लिप्त ले बदू के वाले लिप्त का शिका मरे लेंगे इंक्वायरी के दमक तक नो प्लीज इंक्वायरी की लिपि बदी इंक्वायरी की लिपि बदी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी मान ऑफिसर फम ले रगदी मागी फाइल एक्सेस लेगनी रको फाइल यंग यानी चे चांग थेमदो खुतोपा इबो खोपो यागनी अदु तोबो यादना पाबा मरुगी लिप नेबा मागी दी इंक्वायरी पीरियड की लिप दी अदुगा होजी की लिप लेरसी ही इज ऑन लिप लेरसो ही इज प्रोफेसर अना कोई इंस्पेक्शन तौबो खोपा चटबसिदा खलेसिदी प्रोफेसर लम की प्रोफेसर मयाम से खुतों चाबो तुना खरा लाइकाई गिगा बोना कमिटी UGC कंगे मेडिकल काउंसिल कंगे इवन एग्रीकल्चर काउंसिल की कंगे और वेटरनरी काउंसिल कंगे सुमाइना मोई काउंसिल जिना मोई द पैनलिस्ट हम थम्मे बा ए पैनल ऑफ इंस्पेक्टर्स थम्मे बा अदुरे की खुदों चादब येंगा खरा खंगलक पोय रंगरे बा अदुरी मोइना खनबदु कइगिन खंगदे बो अदु आई एम नॉट द आई खलुब दिनते अदुबु लिप त लेरबसु अदु सर पर याद है बुद्धि लेते करीम तो कायदे सीनियर से ओके अदु हाउ खिबा 70 थानी है बता 71 डेज 70 डेज से इरांग असुकन लेरिबो मणिपुर से पार्लियामेंट लोकसभा दा राज्यसभा दा लाउनरी बदुम इशू मदा कोई HRD ने UGC ने अपॉइंट तोरगा सोना था बाहे बसे अदु ऑन लेते लेबे मी म था बाहे बसे आरा जुने मयाम क्वेश्चन लाई से ओके मतलब क्वेश्चन दी को अदु क्वेश्चन दी UGC दंग बिरो you must ask the UGC okay see I have not come to defend I just
आई बीजेपी की वोइना पांडे डिफेंड तौनबसु नते यूजीसी डिफेंड तौनबसु नते आई लाइसदी आईगी सु इसागी एक्सपीरियंस कर लेजे डिफेंड तो हैव तो डू यू फील बिट्रेयल तो नो आई डोंट फील बिट्रेयल एट ऑल ओके बिट्रेयल फील तो दे बिट्रेयल सिदी बिट्रेयल नते सिदी एम ता हागी वाली वाली बा मणिपुर लेंगा कन्न होना जतना एमयू कम्युनिटी अमदी मणिपुर मियां को को गाय खो फाथा ना युम थंग ना बस बगे तो खोबा अदुदी एनीवेयर सप याबा ओके ओजा सोतिन को मतलब सके ओजा वाली प्रोफेसर एनी प्रोफेसर रिटायर प्रोफेसर ओके या है बकी टेक्निकल रीजन है जानता है चले दे कैन गो एज एग्जामिनर ओके दि छुटी मनुंग दा सब या दे जे सुलै ले ओके ओजा सोतिन को मतलब ओजा सोतिन को मंगरा सु चाउन रिएक्ट तो बखि बने तो ओजा सोतिन को मतलब लाते सिदा कोइ ngasi की डिस्कशन सिदा कोइ अहम टॉपिक से मरि लेना बीजेपी को हुन तो ये है खंजब दगी बीजेपी ता हाइजब बने तो बीजेपी लाक्सु लाकपि तो लावे के खलम में है बस कोइ खंजे लावे दंग वाला में कोइ सु तो हाइबो कोइ फर्स्ट वी आर फ्रेंड्स First priority should be must be given to BJP. That's why we call BJP. Lapire lamtar ko sa discussion to jana. That's what please. Ay CPI mai kai taki. Ngarang si Nagaland Post ta. Adagi ate te I pau lak pas tai da. Ta sing budi. Akhoi gi liptale ri BC pandena. Akhoi gi maru oina UGC की टीम ममा लापदा मदु सु चेयरमैन अमोइना अखोगी सेंट जोसेफ कॉलेज जखमादा अखोगी इंस्पेक्शन की लांबो अफम सी ताबदा अखोइना भाव ताद्रिङैदा तोंगान ब टेलीफोन कॉल मयाम लाय अवनि माय सिनी अइगोंद मोर देन 50 ये मथक लाय सी चुम्ब्रा करी न तौरसिबो लेबाकसिबो लिप्तला लेगिरबा अदु समतक्ता मागी मतक्ता फैक्ट फाइंडिंग कमिटी ने मयाम ने याद्रगसु बस इंक्वायरी तौरी बिसामबो करमाय तौदना सिदा अखोय मा यूजीसी की टीम ममगी चेयरमैन अमोइना हजि कॉलेज इंस्पेक्शन ग लाक्तन तौरसिबो पूरा बिट्रेयल लेदु नत्रा हाइबो गफ मयाम सिनी यामरो लाइ पोइन मयाम सि स्वाइदा अखोय ngarang si athuba कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तौजखरे मैम ताबीरे अल्लै पोसी तसेन हरगदी अखोई की मणिपुर प्रजा मियामबु अखोई मोनिको अखोई पार्टी की मणिपुर की प्रजा मियाम की अदुगो लोइना हुजिक थेंगरिबा बीसी पादे लौथो हाइदना संगजेलेबु मैम सि लाक मतमदा मा थामगी लिपिरे मदु मनुंगदा अखोइना पामदब यूजीसी की एचआरडी की यावरी बे मिहुत सिंह यावन गनु गायन हारी बतंजा से यूजीसी दगा माबु हपकपा देन अदगदी इंक्वायरी तोरी मिसा अमबु लाव साहिबी गिबदा एको एज अ प्रोफेसर यूजीसी की अदुगे दागी मया इंस्पेक्शन मयाम यावेबा अदुबो सुमाइना बीसी पांडे गुबगी फिबम दिनल मोएबा अदुना सिदा इंक्वायरी तोरी मिसा अमबु कमाय तोरो मासी एकोगी यूजीसी की साइट चेयरमैन अमोइन इंक्वायरी लाकपैसे मसे कोई पार्टी ने फाउज मसे अंगक पमने लौरे मरम दि करिगिनो अखोना हुजिक मासी लिप पिरी से मसी लिप खुपी से अखो यादे हरिनेबो मुसुन हरिबा मुतान हरिबा मुसान हरि मैम्स प्रजान सुमा ओद पिरी लिप खुपी से मसी अखो पामदे हरिबनेबो मसे आई थाम होनी मुनचसरुगे आई लिप पिबियो हाइबा ओरमसु याएबो नत्रगना आई हापोथारगे अदो अदु मरक्ता अखोई एचआरडी की माइकैदगी बीसी चार्ज अमा पिरे बीसी चार्ज लौरे बीसी जनी सुरब्राबा यूजीसी की टीम की चेयरमैन अमोइना बीसी पांडे से सोमद इंक्वायरी अखोई इंस्पेक्टर खमादले चले सोमदना मणिपुर यूनिवर्सिटी की बीसी भापे मा इंचार्ज मोर गसु से बीसी अनि फंक्शन तोरब्राबा सी क्वेश्चन जो हम हंगनिंगाय लेब अदु बतकता उजिक अगस्त की तारीख अनि दगिनी उज अनो ऑर्डर हम लाखिसे आसी तारीख से निपानी सिबा मनुंग सेदा अखोय मागी बतकता करी करी इंक्वायरी कमदौरी खोतौरी अदु दाई वासी करीम त लेते अदु बतकता मा एट एनी टाइम
lip tham pibi tha phare ai university hanjale haibata madugi pi lip madugi khoi ai kano di yaujaraktre maduda ma adum halak pa yaba room mayam lei ri ba that means ma hojik su dum bc amoina hojik khoi St Joseph College da inspection chatpagi chairman amoina ba function tawri lo ba ya ba ma bc mo function tawri da Adil Sumya, he is a BC. BC ne ba. No. Adun ne. Madu confused. Madu is finalized. No. Please don't confuse. You want to say? He is a regular BC. No. And Biswanath is a BC. When he is on leave. No. When he is on leave. Biswanath is looking after. Adun kya tabi No. You have no concept. No. You have no concept about this. Pandey is a regular BC and Biswanath is a BC when Pandey is on leave. But when Pandey is functioning as a chairman of the team, he has not functioned as a, he has done duty in the Manipur University. Your concept is not clear. Yes. You must have a clear concept. No. matung tar ko ozana phajana explain to Phajana tapiro. No. Adu warate. Yam khang na No, khang na hapi. I don't accept it. Oza Swadhin Kumar ki chance mo to tapiro. Adu hojik ma function tawri natraga BC moina ma UGC na hape na BC ani le ni ga hakin guno ba gyan tao ba please BC ani le ke ba BC is only one No. Dr. Professor Biswanath is the in charge. Your opinion cannot be there is wrong opinion. No. amukta VC ga VC in charge BC ani le ke lai Suppose I am a professor, I am a head of department in some department. When I go on leave, somebody will look after the head of department. Otherwise, very luxury say. There is not two head of department. There is only one. Leave the labor mangonda. Tongan function may have to turn by Yaragati. Mabli people are taking no. Adudi, you have no concept. I don't know how much. What is your background? I don't know what your background. You have no background. Ozani mai Oza Swadhin Kumar No, Tabi Oza Swadhin Kumar ki argument se humko tabi ko No, your argument is not acceptable. Please. Ozani Manipur ki miyam loine yengi program ne live program ne etan control ko biraga BC ani le yam se aran mani khango ba okay Oza Joseph Oza ni kullam to biyo cherekse Oza Joseph fact finding committee samuk matamda asumgi maikai degi masi chap ya yamna thajaba ya ba khongthang amani haidana chap chana thajaba thammi haidana phongdu pikra fact finding committee da chap chana fact lei thajaba lei haidana adubo oje fact finding committee ki thabak su hogdri adubo fact finding committee appoint toroba aduga masi thabak to hanbe damakta tarik ani dagi tang ani dagi August ani dagi suti pikraba VC sina Jakhama gi college amma da inspection leram basani so the VC in charge am su lere ma di suti dal lei na VC amma gi function me am se loi tok tar ga di so the VC in charge ha pa gi mathau ta di ha bi wafum duni aduna so ai se da kyam yam na har ba fact finding committee da na tar ko hojik lokol le ba khongtang se da absum na hojik su thaja ba tham bi gi duri kari habini fact finding committee se judge amai makha da tawgu do bani chief justice ki makha Chief Justice Chief Justice to the shoy to bungamati it's a Chief Justice it's not mana acceptable oiba thurapap tabani you cannot question the integrity and dignity of the justice justice su thazade had no magi members singa ikhalak pachi du mana thazaradi alan boy ramtadi it's not only his personal judge mayam gi izat amazu lagi adumadi hoi at least judiciary di respect to be ka judge amadi respect to be okay hoziki akhoina chatli basi yam khoin so high kare mamang so ona taina da chakra university kan se hai gen chat pani hogi Pandey gi mathakta VC gi mathakta issue se oire ba university de gi hendo khra ba let's come back to the university University Panji Chakransi
Pandey si magi mathakta kari laibi age te yeng sai bne issue se nakai atai lom do puthok pasida kainta kanabal laoi akhoina mayam dagi henadi akhoina hana khwaidagi thengna boram gani Pandey se VC ahum Manipur dagi mathang resign tawrba matungda UGC gi mina tharakpani to deal the situation hai bane administrator tharakte aduga academician tharakte ma tharai is a very influential man in Delhi and very authoritative haisa adum bagi bold decision lobangam ba mi ne na tharakpa mi ni na ana he is not akoigi particular VC manadi treat tawpudi yaroi haisi mayam khangabani hoji so koi ngangi kenogi matang na tabi da su nahan history oi ba really chat kri ni jing na tang ngo plug ong tang really chat ki ba po chu yaw gri do chi thon mangam ni kana na tawpra kai tawpra hai bu de it's up to debate thok tri ba po mathang tawra in ya ba ana he's not just another koi gi academician administration umbadi na tre the government is almost helpless or the governor is almost helpless, the UGC is almost helpless, the HRD is almost helpless. That means he's a very influential person. I'm influence labor meaning trying love we are Shuma influence labor meetings in Manipur the laga kaitobuya queen she never high tree no Shima a question telling me Akwegi Manipur say Karamaina Tokshige Harakan. How do we deal with influential people? I will say, okay. Problem laidoi ribra. Ako na pambado hoziki hire university issue. The many allegations have come in. So how do we deal with that? Haiba Karamaina ako na deal to gado buno. Ozami am na Karamaina deal to bigado buno. Akoigi taraptay di magi mathakta karimta hydribri kay noya kanda tha ahum mug irang tawba matung na VC ahum resign tawba matung na malai from the airport he comes the airport tay lai university la kanda akoigi demand yarne noi gi do hire CCCC province okay noi gi sit mangal loy akoigi demand ek pi badagi akoi ek thokhe badagi musugi mukchal laba Jingi migi demand do period akoi shit mang ba yaro nugi su mangoi ha that's the way he function adu di kai taw ta de shit machine hinga pata ne shit machine hinga pata de classroom cha hon mata ba za dar ka le bata ba adu di UGC gi permission chang dro finance chang dro adu di loimak yagani ha how budigi admaina torga lak pa mi ne very influential person sangal leba mi ne ba okay adubu aduda akoina khangok da baira khangna I hope si changsan gibra si tana yaurak padadi akoi dadi VC da VC oil sunu university si academic atmosphere mak yaw bungam darsu ziki leiriba college ki chhatra mapada chakhi ge tawpasing hojiki sida college tamiba university tamiba sing sidi mapan chatpangam darami lairba okay adugi concern jo za loina makta agitated adugi concern du nok oina mang thage dawni haige tawni da ina adugi concern loina makta di leibo ja adu hojiki 70 adugi concern do mang da thamaga chatre ba VC gi se lakthoga chopaga thadokhi se haibane ba okay that is not our concern akhoi gi concern di university kan manatro VC lakhok ta banate university kan ba pam same VC se lerga di University Kanbagi के objective से कराई दा myth तो दूर के जाते थे the VC hojiki chef tau ke wire se no you have to start it one step no yam influencer oi ba mini hire di nam khudak te lokthok padi di war ni dana how do we prove his allegation first okay ha maram do piraga aduga do step by step fact finding committee appoint tawre yes we trust adu the trust the when takpire adu bu madu dugi trust dugi adu kitang wana bada ha batare suti sakhraba mi amabu hojik so what adugi strength so what
kari aduda kari aduda kari thaja ningai le ge sin no aduda kari thaja ningai le tik system da da gi soi ba harok ta bra no 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 akoina haibadi don't create another more controversy oh issue se sum chawkhal laga sum sanghan ge hairi bra okay issue se kai normal solution sine khang da bu su sa bu su khari yaw ba ta bani ne sum issue se taw le di to si ro lo tha do ra mai university je mai adu da gi point dai ne akoina ban law rai si okay oh sidi kari kari atai su yawrak pi ai kholak pi ai noina torisi university matang ni adu su atai tai su sandarak pi ai sini irang natro noin pa mi se irang pi regi hai ni khoi ti okay irang pi regi wa irang pi regi irang yam pa ma di let's do it fine kya mo khoi na hanjan na request tau se university kan je ya ka adum we dig ourselves deeper and deeper ko manung dagi thok na bo khona da he na kharasu khangjan na da su sa ba ta ba ni okay okay university shape to ba mahirui singi mogi career shape to udun hena maru oi maramadana khara khangchana to usna tabagi timing to ta habne to so aise yam debatable area ni jump conclusion jump to busu yaro 71 days ki khongjang hanjal yora matung da maning da nokpa haibasi adai du da di kitang yana do mande stick to roga lakpani hoji phawbasi independent high power ko inquiry committee ma setup to roga street the tawga do de university premier institution the tawroi do nam fu sa son university the tawba se sidagi ne soi re se when you stick to your point that means you're uneducated that is the center of education every agitator khudi magi oiba demand point am leni demand to we doesn't expect that from point to everyone will stick we doesn't expect that from the university okay university they expect to have ne to by civil society organization not ke ba ko irang ho the civil society organization not ke ba it's a premium institution with academician and intellectual and the think tank we doesn't expect that kind of street politics okay politics to re na lobby rozagi se no street politics in the sense like political party gi not ba politicized to ba politicized that no not political parties political political party ke mari lena gani hai ba pham kaisu lekte politicized to means maduda advantage la unna bahona ba adu rom da chakre ba pande vc oi khar no ba akhoi na university hangu administration hangu hojik makta class hokter su hojiki lising tara manga tara truk tara panmuk lei bagi sing je angang sing se chahi mang de namak kare shin ba ya okay chahi mang de namak shin ba kare adu bo so for no hai bane da so tang no view hello adu ga nuti gi amuk asidamuk really chasale hai adu ki amuk issue halaro e saure amuk adu ga somda amuk asida chalu re sum nuti gi sum amuk sum to lai ra di adu di yaroi mangani mangani akho mangdo magi hojiki vc gi damakta di it might be nothing but for us it will be a lot of okay maru ka gi life manga dorim ne vc gi wapum se site thamaga university hang doi wapum da focus toksi lotion na bhona se have ne to matu krai phog bu yaga duri ge yaru de have question am di chaun leri on the not brem tan log jage mreti am tonjer ke impact is men tan le welcome back to Nambir base manu huna niya 360 degree analysis of news and events with Miraj Rongtang bam manu huna tangasi khana jirbi basi Jakhama Nagaland gi Jakhama gi St Joseph College ta suti da lekhraba VC AP Pandey na inspection chalam bagi matang se dani mathang gi question se yuzani mandal chage oja ko hosigi khogi VC Pandey na suti da leitring ai da buti mayam ke harui da bujani du suti da leigra matung da chalam manina mayam da maduna bit hadi khongjang changsel miyam da manpu miyam da blap to bi ba lenga na di akhoi da promise to bi raga sonda suti chakhra pa inquiry to go to mi amasi ma na oina atop mafum da inspection ga chalam da magi VC amagi power uthok pa hagadra magi connection ut pa hagadra adum mayam urak pasigi mayam na pena da amal lak panina ngarang da gi react to no loi lere every political party almost adugu MU community loina mag masle react to rakhra banina so I said da Manipur government gi makai da gi Manipur government gi purview da laiti habina UGC na point of UGC again HRD ministry makha delivery HRD ministry amadi Manipur government so sida reply ma respond ma pibam thokta bra clarify to thokta bra have you aina Manipur prajada Manipur University community da chhatra oja or any well wisher da aina haning je sigi issue sida yamna react to buse khaitang maram cha phatabra ko iga sai jo hajare
any professor who is on leave, he can go as inspector, he can go as examiner. Sida koi Manipur da kari hai tare language phatab su sin inde khara khaitang khandaba wat pai gadra ama to wat pai gadra BC ani chura braga hang pase si concept clear with the ne lowe ba. Okay. Adu natti ba BC ama khatani BC regular PG to suti re legri ama ne in charge we ma thabu pon mane aidi pande kan mate ko sai jare ko aidi my aidi technical ke know how and my experience time ni I have not come here as a defender of Pandey or as a defender of UGC. Suti de le so I ju suti le kanda I can be called as examiner. I can be sent as inspector. When somebody is retired, retired professors, they are sent as inspectors, they are called as examiners. Adu Pandey bu admain ko budra to dona kai da braina khan mani sida bitriye tawre ko le no wai mayam na fil to budri chummi I also share the sentiments adu dei tawe ba adu bu hek ke no taw dina khotna hek koi gi khara koi se karim ta khang da bai type ta min u gidab do adu so ita hon ning de Okay. adu ni hojik le je adu na na question du kare ba inquiry chatha gata ba misak ama suti de lering ai da ato mafum da chalam to jana buti yae na takpiri adu swai sida inquiry to gata ba misak amani na suti de le jaba tar ga su inquiry to gata ba misak magi matha allegation mayam le ba ma on allegation tawri se haidi Manipur University da administration tawbada madura thabak tawda mana si torme allegation mayam pire ba ko aduga hujiki mana chali ba duty du gadi thabak du gadi there is some special assignment aba UGC na tawja bane aba ko adu ICRD ministry su khang manate sumna ICRD ministry dagi fan elo torga moi ju they are kare autonomous institution amane aba moina tawja bane moi ju technique expert ka ya le jeram ngane aba ko adu tawja bani adu kari tawri no direct ni sai gare UGC da hang bi okay adu na madu thoina Mari du le na da brain khalle bai wadi oi mayam na phil to bu di torungani koi sumaina chuti bire ra ga du to koi no thu hari ngai da sumain thajan bidi bu kamai to no phil torungani that also I share but madu tau bu da yadi habdi leite adum tawi chat na tong da bani aina adu gi wane bai hari si okay chanai tong nei habne du bu arga ga sai BC ani sure ga du di that is also wrong concept madu lan hai ba se no hai go no koi khang da ba male Manipur ma ja karin khang da pangang ngai mi hai gi ne ba okay adu bu inquiry de le ba misak amabu karamna UGC na HRD minister na appoint tormina HRD minister da phong chana leri ba Manipur gi shuni Lok Sabha da Rajya Sabha da debate tonari ba yam chaw issue mu khangni numit humputra subhai ba si Central University amagi oina function tawna le ba habsi yam chaw issue amani aduga asuk chaw ba sensitive oi ba issue amasi da tarai na appoint torga chairperson amoina appoint torga UGC na tharam ba si UGC na su natraga HRD minister na su Manipur miyam gi ho MU community gi ho si tarai na laura bra ta internet to gi sida Please, my better laksiba. okay disturb tor kono oza yam tamna to wari sabi bi disturb tor kono oza dula chatringa oza tendana thambira mo hujik inspection to hi tang ga dro ta mangar inspection di hok driuza no te jakama ra chali se tag manga tang ka dro manga da ka mar suti piri na ta tarik ani da inspection team mama ai gi experience ni koi hari je se koi Manipur le ba any college amada inspection team mam sat tare okay hari je ba RIMS ta inspection lag pata re hairo se ba और जेनिम्स लागता रे हायर जे बा अदगी खोगी उलो दसु एग्रीकल्चर कॉलेज में लिंग इतना असगी एग्रीकल्चर काउंसिल की इंस्पेक्शन टीम में लागता रे हायर जे बा खुदक त टीम जी सेम दिए बा को मांगजौना सेमम बसु याय हाबनी ओके मांगजौना सेम बतारगा सु मेगे तारिख 19 ngasi dagi numit humputra gi mama 70 days ki mamang dagi dike so semam dong mandi adoi dagi irang chauna le mama ni watok ni मांगजौना सेमी हाबनी ओके जुलाई की तारीख 13 नि थोइ दा अहान बो इना खोगी इफेक्ट फाइनिंग कमिटी से सेम मनी तारीख 13 33 अपॉइंट तो के बनी कोई चीफ एक्टिंग रिटायर्ड चीफ जस्टिस हापसे लगा अदुन अदो इदुदा HRD मिनिस्ट्री द UGC द चाउना नॉलेज लेरम बगी मफम दि लेरम दो माले उजा सत लाख से उजा सो इसिदा मणिपुर की मियाम दा
ब्लक तौबीबा मानबगी मैम द पेन द खोसाउना बन मैम तोना तोना फोंदोक नरेसी टेक्निकली याबा यादबदुदी टेक्निकली मदुद थिदोक अमदि तावर मथौदि तारी अदुबा सोइसिदा अखोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू से लोशन की हाइबा तारगदी रिएक्ट तौरिंगै मखा तना चथरिंगै ngasai oja joseph na suta ki bamdu oidong mandi habi wafum sulak panina pas ap pande gi si koina yam important oina lobu matung tabran tagar tadabra habi wafum danu hojik tapi report se my technical report everything I am gonna khangi I loina khangi okay adubo lay report ti hojik ki situation se da bc pande ma lip ta lebani lip piri bi khupi se aisa haja kare कमाई तो पी बनो माने अप्लाई तो बरा तरह मधु करता उतरे अदुबु हुजिक मियाम ना माओ द पी रिबे लिप से पाम दे है बो लिप खुपी से अदुब तकता इवन फैक्ट फाइंडिंग कमिटी में सेवा इंक्वायरी तो अपन सो पाम द्रिबन है बो मयाम ने पामी बे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमिटी में सेम का द माबो एक्शन लो है बने बो अदुब तकता मा फोर्सली पी गरा मा पूरा लोथोक पूरा सिने बे डिमांड दी सिगी मरक सेदा अगर पीजरी पॉइंट दी या मैं एक सेंग ना मियाम पुनः मुक्ते अकन ब रिएक्शन में आमला ऐसे करेगी नो बा लिप तल लेबा अम्मा मधुबो मा यूजीसी की इंक्वायरी कमिटी अम्मा की चेयरमैन अमोय ला ए हैबिसे कना गुंबा मियम दो रजी हम दु से आएबा सुता तरम दु बे अदु मा दि लेबा पूरा साथ लेबा मगोन द पीरिबा लिप खुपी पाम दे हरिबने बा अदुस बथक मा एजे बीसी मोयना मखाताना अमुक हलक पे याबगी अदुम रूम में लेब्रा है बिसु मियाम सिंगरी बनेबा हुजी लेब सिचुएशन से मा था मेरा हलक से आइना हुजी पीर बिली कुपी सिदी अदर मदुदी मियाम पामदे मुसुर पामदे मुतान पामदे मुसार पामदे स्वाइदने आई थंगी पॉइंट से ओके याम क्लियर के नोनी सेद सही न बन तरग खंग बखंग दबा अयपा अदुगी वाल सोले लेते मदुदी मियाम के पामदो याम थीन एक्सप्रेस तोबो मदुगी याम थीन थमनिंग अदुगी पॉइंट तो ने लक्ष्य से अदुना हुजी ले रिपोर्ट से मसी सुम जथब तारबा सुमाइना अखोय मणिपुर यूनिवर्सिटी की इशू से मसी पाक लोइबे यारोयबा अदुबो अइने फौजबदि हुजी सबचान हारगदि मणिपुर की यूनिवर्सिटी की इशू से लेरिबे छात्र मयाम की प्रॉब्लम मागी एकेडमिक एटमॉस्फेयर साथिर मांगदब पोट मसीने हेना लुब्रा नत्रगन बीसी मा लौथोकपने लुब्रा हाइबगी वांग अनि लेयेबा मियामदा आइगी वांग नति ओके मियामगी वाने स्वाइदा हुजिकसु ए अखोगी हुजिक सेंट जोसेफ कॉलेज इंस्पेक्शन लामबदि इशू सिदा अमुके ना बीसी से कंकत्र थमे हाइ वाफम ममसु लाएबा अदु बतक हाना दगिने यामनि साक्से लाइसे यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक तो बिसु मेगी तारिख 18 दगिने यंगबिरो नुमित निफुग मंगानी लेंगान कदौले करीम त सुता तादना सुदना सेंटर दो प्राइस तौदना ए मोय माय तल्लग तोक्सगिनी नत्रग थीबग यानी अदु तौने न मयाम लाखिबे वानेबा मदु मतम चाना ए छात्रसि पामसि कैनो ओजाना पामसि कैनो स्वाइदा निथीने फमिनर कांदा मदु ए अखोय गम्ब्रेंगे लेंगान हाबे ए नुमी तरानी मतम पियु नत्र दु तो मसिदि अखोगी स्टेट सरकार की मखा पुरा लेतबनिना ए सेंटर हाबे याबसि तौगे याम निथीन तानबे याबा मदु इशुदो एटलीस्ट 45 days continuously करीम तो स्टेज तौदना अदैदि याम सीरियस होइबा स्ट्रगल मया मथम लाखरेबा मदु पुनमक्सि अखोइना हाइनिंगिदि इशू के असला मतम चाना सॉल्यूशन पोरनो फोन दिसि करिगिरोबा ओके सी यमरुइबा वांगमनेबा अखोइदा हुजि छात्र की लाइफ मांगदना अदु लोइरे एकेडमिक एटमॉस्फेयर से मांगदना तोरकदो पुन्सि मैमसि मसे अखोइ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में कई दगी तसेन हरगदि याम पामजदेबा याम थीना अखोइ स्टेट से लेबा नहारोल अंगांग सिंह छात्र सिंह मयाम से याम थी लाइलासु तमदर खोतना फबा नागरिक अम ओरकनबगी वखलोन दुनेबा खोइना सबसान फाउजरी से अदुबु हुजि ले बीसी पांदेगी नेचर सिन ओया गदोइब्रो ओके याम लोइ माइ लोइ खंगदरे मासे पुरा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ले बिसामनि अदुसु मथक्ता अदु मा बीसी एजे असाय दो ताकपिरी याम इन्फ्लुएंसर लोइबा खोगी अदुदु मयाम लेको अदुबो मा बीसी ओदो याम मतिक चादेबा से कोइ मोनि अदु लोइ मा गोंदा माना सथरिबा नेचर
मैम तोान तोान कमिटी मैम लेबम तोपम तौद मा पूरा डिक्टेटर लेबा वाई कैटेगरी पिसनबा मौद बुलेट प्रूफ कार तौद्र से लेदना तौरी साजत लिचत मैम Okay. अदुगा मखन कयागी मधुदा छात्र सिंह ओजाना स्टाफना पेनदनबगी मचाक मैम दुगी मदोमदे याम सान थमद्रगसु पुना मन खंगनरेबा ओके मसीन मरम ओरकाद बीसीसी पामदबनेबा अद अरो थमजनी दे पॉइंट सिगी राउंड्स नेदा पामदब पोट अमा हाइसे मसी हुजिक ए बिरो मुसुने याद्रे मुताने याद्रे अदुगा मुसाने याद्रे मगोद एफिलेट तोरिब कॉलेज पुनम याद्रे अदुगा एखोइगी मणिपुर प्रजा पुनम याद्रे अदुगा मानसु बीसी ओइगिने मुक्त्र लेबिसबु चुम्बरने ओके सी जगत सनदे यम सेन हाइनी महिरोय कम्युनिटी खुदिमना कॉलेज खुदिमना यादरनी स्वाइसिदा आइना वीसी ओइन कंटिन्यू तौगिनी न लैसी मरम जारिब्रा हाबी वखम दुनी मरम अदुना 71 days सुराबा खोंजंगनी अदुबो हौजिक्ति हाइरिबा खोंजंग सी हांदोपिरो लेंगाक का अमदी खोंजंग चंगछलिबसिंगी मरक्ता यानबो पुसिलागा कॉलेज यूनिवर्सिटी सिंग हांदोपिरगा महिरोय सिंग गी करियर से कंसी हाबी वखम नि हाइरिबा वखम सिदा असुमना लालिबा तारीख 5 हाइबा तारीख 5 गे हिंग याइदगी 13 गे हिंग याइ फावबसिदा नुमिन की 48 hours की चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा बंसु कौरी अदुगो हाइरिबो 2 days के मनुंग से यानबो प्रोक्तबो तारगदी ओपन तोबो ngam तारगदी मखा ताना अतोप खोंजंग सिंग चंगसक पय हाबी वखम जु थंबिरी अदुबो व्हाई ओनली इन दी हिल डिस्ट्रिक्ट कदा तौगिरिबो करियो करगे दमकता स्वासिदा डिवाइसिव टैक्टिक अमन लाखिरिबनो हाइरिबो एमयू की इशू सिनदी तंपाक की चिंगी खायदने एवरी स्टूडेंट इज अफेक्टिंग स्टूडेंट खुदमा लोय अफेक्ट तोरिबनी व्हाई ओनली इन द हिल्स ओजा जोसेफ अखोइना सिगी मतंग से सुमाइना थमजगे अखोइना ngमोइदोब थबकतो केदोबगी हाइदोक्तोइनो अखोइना ngमब जगादा तोपदा करी काइगे अदुबो ओजाना सतापी बदा अखोगी एमयू की इरांग से यारिंगै लोइसनबा पामी हाबनी अदुबो ओजाना बनम तोसन बहाई सिनदी इरांग दो हेना मल्टीप्लाई तोनबगी मरम ओरबिदबरा अदुदने आइदा गसाय हाइबसे हंजन हंजन अखोई रिक्वेस्ट न्यूज़पेपर दा अहुमरक पीखरे अदुगा ओजासिंग गजु मुक उनरे गवर्नमेंट गजु मुक उनरे सिदा अखोई दा पामबदो फजना हायर बने इवन क्लास लौदरसु ए ब्लॉक सिमतदी हांगसे हाइबति अखोई अखोई सु तोकजबने को मोइके हौजिकी तांग तरुक कुंतरे अदाय वाइदगी सी हांगागा अंगांग गोइगी केनो टेंशन नंबर लेबसे इट्स नॉट अंगांग लिसिंग अमानी नते लिसिंग 35 राय पामुक ओरंदोइनी एडमिशन छी सिगी से सीरियसली कंसीडर तोपियो हाइबनी मुइजु कंसीडर तोगे हाइबनी अदुसु सांगना लाबनिना सिदी अखोइसु केनोमा एक्शन ड्रास्टिक एक्शन अमा लौदरदी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स छात्र ऑर्गेनाइजेशन की लाइके मरुओइना अखोइदी हौजिकी लेरिबा इशूसिदा अखोई हाइखरे हौबदगिसु अखोई सिगी इशू से अखोई चंगजदबने मुसु लोमदैसु बातोन बदि लाए अदुसु चंगसंगिबा अखोइना इशूदो तौरिबा इशूदो अखोइनदी हौबदगी यावरमदि सुमाइनदी चलमोइदरा हाइनदी खंजबने अदुबु तौग्रबनिना तौरसनो हाइना खनबने अखोई एजिटेशन से अखोई ऑब्जेक्शन ओइबा कइमता तौखि लेखिदबने अदुसु सांगना तौराबनिना एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन our first priority is for the students to continue with their education right tamba education karim in some way or somehow symbol topio haibani as a policy akhoi di hojik VC khudingi da akhoi problem face toraga lakpane Manipur University sida adosu mamang chahi 2017 dudi irang thoktana issue thoktana mana lotion bihibni alna magi negative nga kan da zulum akhoi di mai maram da ngang ningai di dum di leibani but as the agitation is going on since we say akhoi na interfere tawroi haibin na hoji su interfere tawning da bani adu interfere tawdaba taraga su hairiba university se open tawdragadi akhoi na khongjang changsel ani haibani na directly na traga indirectly MU community na changsel ba khongjang se yadi haibaga cha manaroi dabra aduga adugi wafam se lagtar gadin ngarang na hansu khoi tongan ba
constituency ching tam ani jitagi mi mayam thola ga protest release wi tholakhi adu su organize oi di haiba targa su adu maina tholak targa di AP pande na ma pandagi yengam du si koi manipur masen ama to su jana damne khara mana kongjeng jeng se lisi ya de khara mana ya haibagi ani thokpagi bafam si so se lak targa di yadab kangum su lebni yaba kangum lebni haiduna ma panda ma no mo de branga sai ozam samna su oza jo se samna su tapik re ma di yamna powerful influence lo be misaka mani baramaduna mana su kesu yamna lumna log dong man de sumaina ko tongan tongana education amagi mathakta education ama mu tawsulak targadi akhoi education ji hojiki university because of the university college may am suffer to university khaksu nataba college university khaksu nataba college ki student may am suffer to and akhoi na khangge do ba mani khonglang sang aba loishamam khangdabne simadi akhoi manipur gi mina khangge do loishan base hena wa ka do ni sang yung kai aduna somewhere sisi aina sai haigi bu maina civil society na tawba political party na tawba na te sidi academician intellectual khoina tawba education ni na adum face out tawba mong di hairakedra andi khan mani adur su hojiki tawri ba mong sidi solidarity hagadra apun ba united stand ama andagi matang chida manipur university si clean ta hobagi semdo hobagi tanjama phange habagi admai khanbi dabra no you cannot clean okay you cannot clean what is the concept of clean university have sidi pa laktringi dege dum sum lairabani okay pandai na mot han banati mamang da su CBI case yaw ba am lairabani VC nomain kapa professor hat pa mayam thuabani pandai laitringi dege sidi loi makla avni pandai na tawe have di it's not the whole truth pandai da accused obagi wana tabida handaki matang chida gi chum to hobagi tanjama phangoi dabra ha sida laiba mi singa nati misaksu yate pandi goma misaksu yate ma goma nato misaksu nome ka ki hat ki aduma makali mi mata yaroi clean and yamna aphaba makal gi ojana tragadi yaroi habi wafam se handaki matang se thogona patabra se aina haize ko akhoi gi mi singna chumdaradi MU kamai chumdoino okay me it depends on the person adu VC mi power the university ki campus manu da magi yam chawba role lei hai ta mana tori ko khudmak tuna university se affect of doini adon aphaba VCM lei taragadi man aphaba goodness me am the spread toragadi loina mok phagani haba humdu hojiki high se ko corruption charge and administration charge ta ne ko corruption charge ni aduga administration failure charge ne that means there's a failure and there's a corruption that doesn't mean he's a bad person okay Apaba Pataba Hibanatia, me Papa he's a nice person. Okay. For those who go, Jose Haitare, my RSS Kimini, BJP, may am the deep Lumu Pai. Okay. What's the concept of good high? How do you see the Magi allegation, Magi duty, Pantok Pangam de, Adoga financial irregularities. If it is proven, upai le kari hainingai leke university na kari hainingai leke mana kari hainingai leke allegation to proof to so aduna yam khara intellectual oina chapiradi khoi di pape probably maduna su arambi ai ko gi manipur gi marakta gi adummak mayam sida mabu support to bahagadra aduga natraga changsali ba khongjing sibu support to bahagadra mi kanglup tholok pa yai habsi khangba gi su arambi ai ang masa magna I resign the Sundo to Roy Gamma, the Pondo Kibble Padua, Hokiva Tarik Manga, Amadi Taruta, Zakama, the Gasalam Basisu, probably Magi Maduda confidence Amalaiba, Adusu, Matam Dipulo, Rabani, Tentakna, line among them, Hanjaramage, was Anima the Salaksaramge, Huzikti, when uses Sida Hangbadu, Tadore, was asking the Sodan Hankani, HR Adubu, Lengaki Makedi, Gamin, Perview, Tragasu, Lengaki Makedi, Center Damaru in HRD Minister, High River, Todoxi, Carmine, Fopono, Masi, Tonba. Chumbra have a question number the Hangum Topra have to Madilay. Well, I do Madi Hoi Hangbi Hai Tanabai, Manipur Prajas, the Kran White is going to Tombino, kind of hybrid Sukai. Okay. Taubudabu was hiding Sunganari Mam Jessida. Sigi, Shang had the call. Manipur University, the BC Pandi, Lotupi Matangja. Yam Nangre. No meat couldn't eat Pandi the Niagara.
मसे लोशन कोई डिस्कशन जो तारा याम करे ngarang to soi ISTB the ubne pande gi was the ngaigram पांडे से मणिपुर फाइट चो वाई का इशू मोई adu ai sai pande kan bante koi di BC की प्रॉब्लम सॉल्यूशन को पाम बने but in a reasonable way in a civilized way okay adu masi adu nga sai gi ICRD ministry da hangba khopa we hangba ya ke su kai de matung ton minu haro loi re ba manipur praja si dong ai te si matung sin to gri chum ni we tau gre khang gre mistake is mistake matung mistake nei lo se ba khoi na but you see will not say it is mistake but manipur praja na madu soi re ne lo se ba ai su ya re ge manipur praja ni na adubu that should not be counted again madu matung to binu haro lo re ke ga du bo adu na yam kan na pandi sum to le che lo san bam nai ke to re okay lo san bam nai ni लोशन में मथक तालो संग है तार इंक्वायरी कमिटी तो सेटअप तो बेरगा नहीं थी ना इंक्वायरी कमिटी सेटअप तो रेडू तो हंड्रे वरी को तो उदा दले रे बा इंडिपेंडेंट हाई पावर कमिटी अरु सो इंटर आई एम नॉट द अथॉरिटी टू टेल डाउन ओके अरु की आई नो वरी ना तो हल्लो रे नी मधु की दमत मणिपुर लेंगा ना एचआरडी तंग नम चंगी एचआर जुलाई की तारीख 3 तो मणिपुर का मैंने तंग न रुबदे की कोई रिटायर्ड एक्टिंग चीफ जस्टिस अमग या हो लैसी फेक फाइनिंग कमिटी तना तरगदे हाना यूजीसी अमद एचआरडी की मेंबर याम लुबा है तारे याम लुबा तंगना बसे ngsaigi judicial inquiry mak haidresu chief justice uramba mu yaurabina semi judicial dum werdum re okay semi judicial composition composition mi khare yauri duda pam de khote me amna chingna bai wane ba chingra to kholu hai jesu yai adu di go ino government mukti pai bnu te bina I am nobody to tell now adu gi di adu mayam taseng ni manipur praja gi apam thungnab di हाई बगी दी जाए बा अदु मणिपुर प्रजा पुरम की अपाम बरा है जो डिफरेंट व्यूज तोंगा तोंग सुला एकदम का व्यूज तोंगा लाइ है कनी स्वासिता व्यूज तोंगा लिगे खुजकी पांडे की इशू सी अदर एमयू की इशू सी लोशन बा पामे से लोशन बा ngमोइदों वाले व्यूज तोंगा लिगे यूनाइटेड लोशन बे पोटम ले वफम से निमित हुंद्रा मा थोइनि सुरब इशू से सी सम सांगदोली से नंबर 1 बीसी से political appointment है okay मरु है ना माबू बैक तो बा हम तब थी वो कामों में हम नहीं है अदुना ले don't disturb अदुना उसे ले पोस्ट से ए मास भी हम याद रहे हम तो उधर खल का दिमा एनी मासी बीसीसी थमद्रग लोरे okay मधुगी वफम दो सबचान एक्शन लोबों हम दो बदगी मधुगी उसे थोड़े मुख दो थी में हम से नहीं बा मतलब उस सांगदोरी से पांडे में हम तो रही से अदुना सबचाना अखोई की लेकिन स्टेट सरकार की मैं कह देगी सो सेंटर की मैं कह देगी सो यार का दी में से कमाई तो माबू उतंग हिंगलन पे याद के अन तो के हाय न मसम दे तक न सुन ले रे बा अदुना ने पोस्ट सांगदोरी से okay अदुना रियलिटी दे थबक तो उतरे बा अदु वादनी अदुना अथु मतंग मनुंग याम सक्सेस ना अखोई स्टेट सिगी इंटरेस्ट मणिपुर की इंटरेस्ट भारत के नोबोक लमदम दे लेबे मणिपुर से सिजो कोई एमपी ने हारिबने अदुक सांग इशू से दा अखोई सीपीआई की दी राजा भारत की नोबोक लमदम दे लेबे मणिपुर है स्टेट से भारत की पार्ट अमने खंबियो हर से अर्थ यम लेत्राबा okay सी करिगुंबा दिल्ली दो रमो अतोप स्टेट दो रमो सी कोई भी आरंग मद्राबा ओके कोई भी सी उसी तब वाने बा पुतरा माथो इशू ग्रबनी ना स्वासी अलग सांग से थान याम लुमना लौद्रबरा है बगी मियाम दन नुंगांग अमति चाउन लेरी मंदुना पुतरा माथो देगी नुमि चाम सुखी बसु है मसी सुहंदन के दमता मणिपुर लेंगा के सु याम चाउबा रोल अमदि लई अदुगा मणिपुर मियाम गिसु याम चाउबा रोल दि दुमक लेदुने दुबा स्वासीदा VC kan bade nati harga VC ki mapangan kangkat payaba thong sing di manipur gi tonga tonga forum na tab dubna phabani habagi waklo ngasi manu huni ki thoram si mata sadro chen jaga ngasi ki thoram si da oja joseph oja swatin amadi oja ni mai chan lengbe tan thoram si ba thawa happy khibam di mapung phan gi damakta oja hum thaga jo phondok chari appreciate your joining मसिन ngasi ki manu huni ki thoram ngasi ki edition se karam to bi ba ko kan bir pe agani ko ki mail id impactvnews@gmail.com natraga ko ki facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment am the feedback tha bir pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Rajran Tom signing off Kurumjari